Assalamu alaikum. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Ордолу Ош шаарынын тургундары жана меймандары. Кол чапып коелубу? Мына өзүмдүн жердештеримин деп ушул бүгүнкү жолугушууну атайын Оштон баштайын деп ушул жерге алып келип атам. Азыр жакшынакай болуп концертти, концертти бираздан көрөсүңөр. Азыр чогулуш болот бу жерде. Гүлмей жок. Отур бол. Отургула. Антпесек болбойт экен. Бу чогулуш деп чакырсак келбейсиңер. Ошон үчүн концерт деп чакырдык да силерди. Концертти биринчи берип койсок, гел жийип көрүп алган кетип калат экенсиңер. Бияктагылар урушат экен бизди, кана эл деп. Ошон үчүн, Каныбек, болчу бери. Эмне жүрөсүң? Кана шариктер кана мунун. Бол тез алып кел, байла болду. Жүрө берет экен да бул. Отур. Анан азыр эми мына лидерлер келгенде суроолорду жакшылап келечек үчүн, балдардын келечеги үчүн жакшы суроолорду берип мындай тың болуп отурсаңар макулбу? Колдоп, коштоп дегенде, ана. Vay. Kандай, gel. Mına. Жоқ, ака, мен шында өле. Em barımızga tengene bir de bölündü ошол жумуш туурабы? Үйлербей койдум, шын айтайын, мына фигуромен шаар үйлөп болбойт экен эке. Өзүң үйлөнбөй шаарды үйлөбөйсүңбү эми? Болбой калды ака. Калган нерсе. Үйөтөрөлө кыз. Men bayatan beri aytıp atam. Üyle, ap gelip üyle de atam beni. Akçan alganda ölüp kete jastap alasыңар. Hazır liderge semine deysiңер азыр эми. Эми азыр болот бардыгы, эме. Бардыгы болот. Жок, бардыгы болот дегенге менен уже убакыт болуп келип калат азыр. Эми азыр ыйле коебуз да, элде эле эми чогулуп атат мына. Агитаторлорун келдиби? Даяр агитаторлор? Кайсы агитатор? Эми акыр агитатор керек да, кызык го. Жок, агитатору жок эле келгендерин эле айтып атам мындай кылып. Өздөрү шайлайбыз деп отурушат. Акча тараттыңар, бердиңерби акча? Кайсы акча? Акча таратпадыңарбы? Ой, булар акчасы жок эле шайлайт өздөрү. Атайын келип атпайбы? Sen kayerden gördün mü? Akçası yok, Kırgız doğuş bergende. Kırgız akçası yok. Kırgız akçası yok, doğuş bermek durun, şaylığı basmayın. Şu hazır biz söyleştik. Bunlar öz erkiminelle beri turgan boldu. İşte oylanmamız gerek de. Mınday kılalıçı. Hazır uşu liderler gele turgan mal olup kaldı. Ortada yılda akçanın cevabını da biz uruşu kaldı. Ece. Mınday kılalıçı. Atınız kim Ece? Ya. Ece atınız kim sizin? Sizin atınız kim? Şartlarına Ece. Ya. Asel cevap ver şimdi. Asel cevap. Niye özünüzün atınızı özünüz işemeyiz? Bize keyin ederiz var mı? Siz mi attınız Asel cevap? Mınday kılalıçı sizin atınız kim Ece? Ya. Ekon bir uydan çıktılar mı? Onu siz ayıp konuyu tanıyız mı? Niye menden metre kurgap kaçmadın? Elnurlar değil. Üşüp kalgansınlar, katı olgansınlar. Katı olgan mı da atmayın mı? Neme kılas Ece? Siz bugünden başlap bizden şu partiyanın agitatoru oluştu birisi Ece. Ekonomistler ha? Agitatoru oluştu birisi. Hem kuraya kabata jürüp eyte koydun, onu alıp koşmuş ha? Alkoğuz hocam, durun sen. Hem alkoğuz mu? Çinci rökten beri adam. Alkoğuzsana. Oy beti çok aldı. Çoğum ben ayıttım mı? Alal. Ayıttım mı? Bersen alat. Buna gördün mü? Kaysı partiye kadar soragan çok da gördün mü? Jönülü şaylaymış degende verdik buna al koydu. Neme? Şariklerin dayar emez. Şarikler aka Az ilet. Az ildirez birokçu. Şapan menen kalpak kana. Şapa ap gelmeysin mi? Ap gelmeysin mi? Şapan kalpaktı. Ben canını aytmadım bile ap gelip koydu. Oşon var ne ap geldirip koyuyorsun. Yem oşon bunda yeme kalpkamız da. Buna ki. Ap gel bırak on garba çe. Bir anak gel. Neme? Ovam gün çeç oldu beni de. Ece atınız kimsiz? Hayır gülece. Bunda kılas mı? Bunu jelekte alıp, bunu çepkende alıp, bunu kalpakta alıp, ana mintip koysa, az lider gelet koy. Lider gelgende çıkıp durup jelekti cevap, kalpakta koysa. Bunda kalpaktımday öz kolum bilen tiktim, atayın sizge de bir o söz söylep koysa boldu ca. Al sonra
Qayerda tikding deb so'rab aytadi. Berbeysizmi, akçasını berbeysizler Mikrofondan banda. almashtirlash ham. Akçasını ber, alıp ketip kalvanan keyin anda tapay kılabız. Al. Aqsasin berdingmi? Mana shuni qo'y. Öz almayım dedi, balası alıp berip koydu. Öz qo'lim bilan tikdim deysiz-a? Ma'qul, bir o so'z aytib qo'ysiz, bo'ldi. Nima qana aka? Emi. Ye. Qamchi. Ye. Qamchi qana qamchi? Taşıyıp mı? Al senin konsertingmen qanday emas, jo'lushingmen qanday ishi bor? Al o'zining partiyasimen yuradi. Qamchi deyim, qamchi jana attın. Kamçı, ey! Ey bala, kamçını Olib kel. Çaman Yo, torumuza o'shuni bardig'ini olib kelib uyib olmaysan. Şu biriyle götürüp gelmeyi deyim de. Tak, bunday qilaylik, bu qamchini. Kim bor ham bu yerda? Aka, atingiz kim sizdan? Ya. Muqim aka, yo'q kelasizmi? Nima deb qo'yasiz? Tegi lider kelganda, mana bizning atozdan bir jilqi deb qo'yasiz, ma'qulmi? Janingizdan dila ketmay, jilqini biz olib tayyorlab qo'yganmiz bu yoqda. Ha, ma'qulmi? Сөйлештік да? Артистеріңер ғана ем концерт қойды. Абет қылып жатады, абет. Абет қылып жатады. Абетте. Артистерге абет қылғанды кім қойып тұр? Сол емес, ана. Договорда абеті жоқ олағалардың. Құрсағыңыз ашты деп атпай онан. Башқа партияның артистері килки жебеле жүреді агитацияда. Бар шақырып кел артистерің мынақа. Ошентсеңер ақша түтөбе. Мен білген жоқпын да. Артистерден берлі тамақ беріп атсаңар. Егерде абеті жоқ іштейді дегенде анда болмақ. Келіңіздер бі? Салам алейкум. Келіңіздер, жақсылар. Мына сіз мұны алыңыз, мұны. Ака, артистерсіңер да? Артистер. Ырларыңар жақшырлары мұндай? Жақшырлар. Жақшы мұндай. Елді мұндай емесіне жақындырлардан, а? Партияңар Желек қана? Желек. Ошол ишеме өзіңді лап келіп қойт білін. Бер бірден. Ма өкам, досым мұны қармап тұра. Лидер келетіна мұндай қосына, мақұл ба? Ке врачка сен. Мұны қызға бер. Мен çoğunuz sizin onu metrosa, qarmasa. Tak. Anı özün qarma. Sen meni goynoying mintesim tigiler kelip atqanda. Qara mınday repetisiya qilib ko'raychi, anda mınday qilalachi. Mınday. Uka eshik ishib atqan so'ng aqchanglardan bigira ko'tarsang mınday. Çoğunuz sizga berdik-ku, he. Uje sizga berermen birөө ko'rdi. Ya onu meni iç ko'ynakda minday aylantirib o'tib, mınday qilsangiz mınday. O munaka, munaka. Bo'ldi, he. Сөйлештік, а? Aka, ырларыңар жақшы мындай патриотсыз ырлар, а? Адамдың духын ойғыта тұрған мындай Қырғызстан туралы, Қырғыз дегенде Қырғызды алдыға сүрей тұрған ырлар болсын, мақұл? Ана мен кіріп кеткен әм жерге тұрбаң, ана жүгәріні мәкәдейт деп тұрбаң мына жерде. Мақұл? Сөйлештік. Маэстро кетті, давай, ха? Басай, қалғаның нан тұзды даярлағылады, келеді. Başkalar
aka. Kırgızistan cüngeli arkalap Öz mekenin sevmenin başkalar Birbirleriz küverip elmenin Atalardın asıl yolun kaytalar Atalardın ıyık yolun kaytalar Geliniz Aksakal. Geliniz Aksakal. Konaklar oturup alыңыздар ма? Саламатсыздар мı? Жау Кыргызстан партиясының атынан жалынды ысық салам. Егер сіздер біздің партияны мындай қолдай тұрған болсаңыздар, biz уже парламенттеміз. Неме? Parlamentке уақыт бар, сәл неме? Партия туралы айтып берің, партия туралы бір екі осы айтып болыңыз да. Қайсы партия, не партия екенін айтып болыңыз. Біздің партия Жау Кыргызстан партиясы деп аталады. Кыргызстанды арғандай аттарды қоя беріп, бізді чарчатты. Бүтін Кыргызстан, сынық Кыргызстан, Улуу Кыргызстан, Кичүү Кыргызстан, дағы қандай Кыргызстан білбейм. Алға Кыргызстан, арқа Кыргызстан. Ооба, ошондой Кыргызстан. Биздин партия Жау Кыргызстан деп аталганын себеби парламентке киргенден кийин партиядан чыгып кетүү көбөйүп кетти. Биздин партия система нипил. Кирдиңби жизнь чыкпайсың. Ошон үчүн партия Жау Кыргызстан деп аталды. Биздин партияны колдосоңуздар жаңылбайсыздар. Биз бийликке барып калсак, айлыктар $1000 болот. Siz aşırı verdiniz. Biz öz agitatsaq ақша жоқ, 2 машина қалды заправкада агитация деме. Залогта қалды. Көйіп кетті. Көбір айтып қойдыңыз. Онда $200 болот. Нормально. Биздин партия парламентке барса, кумтөрдү кайтып алабыз. Шеф, аны біз емес о, жоғар жақтағылар алып айтат аны. Башқасын айта берің, ака. Онда майлы иштей берсин. Biz parlamentке барып калсак, наркы экөөнү алып келебиз. Кимди? Абдулда менен Жамбылды. Абдулла мен Жамбылды алып келіп алып, не қыласыз, жүре берсін о жақта. Андан көрі Рахманды жақында жөнөтөбүз о жаққа. Жоқ, аяқ емес, Рахман Турцияға жөнөтөбүз. Рахман үй бүтүп қалды Турцияда. Ошентип қойгонбу? Рахманды Турцияға жөнөтөбүз. Ошентип қой. Кыскасы, биздин партияны колдосоңуздар, жаңылбайсыздар. Россияда жүргөн 1 миллион кыргыз мигранттарын кайтарып алып келебиз. Шеф, аларды алып келгенге болбойт. Ошолор багып атат, биз жөн коюң жүрө бердим. Алар батпайт бияка келсе. Майлы жүрө берсин. Кыскасы ушундай. Тағы сүйлөрөйм. Биздин партия парламентке кирсе, коомдун ичиндеги уурулар, криминалдар тазаланып, эч кимиси калбайт. Шеп, не қалбайды? Алар биз менен парламентке кирип кетет да. Рахмат, еме партияның иш пландары туралы сіз менен таныштырды, қалғанын партияның программаларын қолына берген біз пачкасы менен бердік, алдыңыз айча, пачкасы менен бердік. Ел оқып біліп қалбасында англисше жазылғаннан бердік атайы. Бардық мына сізді қоштап, қуаттап келіп отырады. Қалпақ міне чепкен алып келді бейсің бі? Турбайсыз бі? Ақшасын алған айып тур да. Гел атат, келіп қалды. Біздің шайлаушылардың атынан белек бар екен. Қабыл алып қойсаңыз үшін, келіңізсін әке. Бейеке сөйлеп тұрана кигізіп қойсаңыз, қалпақты. Қайсы партиялы? Жабық Қырғызстан партиясына чын жүректен емгек қылып, түніменен қолға сайып,
Өз қолыңыз. өз колу менен өтүшүңүздү каалап ушунча эл колдоп келейт. Өтүп кетиңиздер. Рахмат. Кол чаап коюңуздар мынакей. Рахмат эже, рахмат. Рахмат эже, ишиңизге ийгилген неме акчасын алгансыз, Алганын актады. Я, Тынар. Оу. Мынау кече Кара сууда кийизген калпак го. Биз сиздердин ушу жабык Кыргызстаныңыздарга былтыры өзгөндөн келип билет таппай кеттик. Атайын угуп келдик. Рахмат. Ушунча элдин арасында менин балам бар. Немеси күчтүү. Пата берип коюңуздар. Рахмат агайдан кол жазмада алган болчумун. Рахмат. Негизи биз партия паталалы деп келдик эле силерге. Менин кетип атып пата берип кетебиз азыр, Сөз пата берип кетебиз азыр. Кандай дейсиз Рахмат ака? Я. Мынау кечеги Кара сууда калпак го. Эми мындай да, шеп, биздин эжекебиздин колунан дала жерде жүрөт калпактар, ушул эжекебиздин колу менен тигилген. Анын үстүнө азыр күздүн күнү той башталган маал бүт калпактар гастролдо да ошо. Айланып жүрүшөт. Айтканыңыз эле турам, окшош да муну өз колу менен тигип отуруп. Аты өлүп калды, атты берди бешине, камчыны деп койду. Анан дагы биякта биздин шайлоочулардан дагы бир жашына кай белек бар экен, ушу белекти кабыл алып коюңуз сен мынакей. Мынакей өз колу менен келгенсиздер. Биздин атыбыздан жылкы. Мынакей. Рахмат. Рахмат. Эме рахмат. Жылкы деп коерүң. Бул киши карабыздан бул ат менен бейин айырмасын билбейт. Рахмат. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Эми аксакалдардан бирөө бир пата берип койсун эме сизге? Бата болсо болот, бата. Ким бар мына? Аксакалдардан бирөөңүздөр пата берип коесуздарбы, Эже сиз пата берип коюңуз эме, улуураак сиз экенсиз. Патанын акчасын бербейсиз. Мына кел эже мына. Келиң эми мына. Ana gördün mü? Almayınca pata vermeyip de bizdikiler. Gelin Ece. Ne diyeceğimi? Jabık Kırgızstan işingeri ilgeri olsun. Bütün Kırgızstan, Ulu Kırgızstan bardığın biriktirip Jabık Kırgızstan'ın kılganlarına çok rahmat. İşingerge iyi gelek. Daim Kırgızdı koldagan jakşı partiyalardan bolgula. Amin. Rahmat. 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 Ana buna menin balam dagı sizde belgili o insan bolsun dep buna eçekebiz surap kaldı şu jigitke bir batağınızды berip ketiңiz эме. Ömürüңüz uzun balam. Çıkarmacılıkka atlanıp atkan bolsoň, çıkarmacılık öte ulu insan bol. Uşunça elin aslan bata vereyin, ömürüň menen bol, eliň menen bol. Amin. Allahu ekber. Anan mınday. Evet, Tınar, pulun berbe, pulun mınday. Patanın akçasını berip koysanız bir yakka. Gel yukarı. Şundan koy. Men bata verip alıp. Bekar bolboyt onu. Bekar bata bolboy kalat da şonun üçün. Rahmat, emi azır mınday olutpayбы? Siz kelgende azır tarını otpaysiz. Mine elder jakşı kol çapay adat mınday anday depçi. Al jana sizge biz dayardap görgözüp koyduk dedik go, internetten gördük go. Görgüm. Al berdim ez al Karaguljalıktara. Azı Karaguljaga barabыз, o şekilde dayardap koyganбыз, oturguzup, turguzup, dep kıykırtıp, kollarını mınday kıldırıp koyganбыз. Hem ruhsat bersenizdер, kийинки jolu şusu Karaguljada ele bizim liderdi uzatıp koyduk kol çağlarım. Ne geliniz? Bir kol çağıp koygaňızlar hemen. Rahmat. Konsert ulanttılar. Ulantadi. Ököbüz tap turat. Liderler getermine gelsin dep getip kalat kesin arkaňardan aparatı jüktep alıp. Tamam, ördagına da var. Munany garma. Ya Tınar aka munany garma ulerden içmen. Getip kalmay jok, aparatına jüktep jılı bilet kesin. Келиңиздер урматтуулар, анда эмесе концертибизди улантып, парламентке кирип алган депутаттардын ыры. Kolçam. Kuyup sargarıp keldik kayra şaylanıp bolboğun bir akçaga ayılda el aldanıp uşul yolu şaylasaňan içpey bizdep aldadı namaz okup barıbız içpey bizdep aldadı başınaga çalkala minbey bizdep aldadı
саясатқа шылтолоп күлүп эле жүрөбүз. Атаңды да апаңды да тагаңды да алдадык, эжеңди да жездеңди да балдарың да алдадык, чуркаганды олтурганды басканды да алдадык, өткөндөрдү арбактарды шайтанды да алдадык. Айлык албай балдарга беребиз деп алдадык, ат тезегин кургатпай келебиз деп алдадык. Тезек эмес темириң кургап калса барбайбыз, айдаган бүт эгиниң курап калса барбайбыз. Парасы жок шайлоого минесин деп алдадык, акча десе түз мага киресин деп алдадык. Байтуш элди гаилер эзип эле жатышат, айла жок эл параны берип эле жатышат. Атаңды да апаңды да тагаңды да алдадык, эжеңди да жездеңди да балдарыңды алдадык, чуркаганды олтурганды басканды да алдадык,